establishment koji se tako ustoličio, obogatio, nakrao para, da ne zna šta će i kako će ih potrošiti i gdje ga uopšte bošnjački narod više niti zanima, niti interesuje. Ja, ovo jesu velike riječi, ja znam da se snima i da će biti YouTube, ali ćemo poslati svakom onom bošnjačkom našem predstavniku, neka vidi šta mi mislimo iz dijaspore odavde o njima. I da kažemo našem narodu za njih ne treba glasati, dragi moji prijatelji i prijateljice. No, to nisu naši predstavnici. Oni neće da se bore za istinu o zločinima, niti za pravdu, za žrtve tih zločina. Zar mi odavde iz dijaspore mora da trošimo toliko energiju i toliko snagu da se borimo protiv negatora genocida. A zadnji od njih, i to ste mogli da vidite, je Efraim Zurof. Znači, poslije Mekenzija, poslije Triskovića, poslije Trifunovića, poslije Parentija, znači trebali smo sa svima njima izaći na kraj, pojavio se Jevrej Efraim Zurof, član Vizelovog instituta, Vizentalovog centra, koji kaže u Bosni i Hercegovini nije bio genocid, na Bosni i Hercegovinu nije bila agresija, nad Bošnjacima nije izvršen genocid. Znate šta, niti me Mekenzi toliko boli, niti Trisković, niti Trifunović, to su pijuni, niti Parenti. Pazite, to su neki pijuni plaćeni od srpskih nacionalista, ali me boli ovaj čovjek koji je preživio holokaust. 6 miliona ljudi je pobijeno u holokaustu. Efraim Zurof je imao sreću da preživi, hvala Bogu, nek je preživio. Ali kako može taj čovjek koji je preživio holokaust sada negirati sudski dokazan genocid u Bosni i Hercegovini? Na oba internacionalna suda. I u slučaju Krstić na Međunarodnom krivičnom tribunalu i u slučaju tužbe Bosne i Hercegovine za genocid protiv Srbije i Crne Gore. On negira genocid. Naravno da smo reagovali na to. Isto je ta naša reakcija popraćena od strane naših prijatelja kojima ovu priliku želim da iskoristim da se zaista specijalno, posebno zahvalim i Francisu Boylu i Davidu Pettigrewu i Marku Haru i mnogima drugima koji ne trebaju da se isprse toliko za istinu. Pazite, oni su stranci, ali oni hoće i vidjeli ste da jesu, kad god mi tražimo da se zajednički oglasimo, oni reagovali su i sada po pitanju Zurofa. Reagovao je i gospodin Mario Hajnal. Mario, član međunarodnog ekspertnog tima, Jevrej, živi u Izraelu. Danas je napisao tekst o Šaronu. Kad dođe kući, ja ću ga objasniti, možete sutra ujutru da vidite. Taj Šaron je rekao, najveća opasnost za Evropu su bosanski muslimani. Po čemu to? Zar mi nismo primili muslimane iz Španije? Kad smo Jevreje. Zar mi nismo primali Jevreje iz Španije? Zar nismo čuvali Hagadu? Mi smo je čuvali, čak i naši Bošnjaci su ubijani da bi sakrili Hagadu, da je četnici i ustaše ne bi ubili Hagadu, jevrejsku knjigu. A on piše tako, Mario Hajnal je razgovarao sa negatorom genocida Zurofom ispred našeg instituta. Nažalost, njemu je Zurof ovako rekao, ja ostajem kod svojih riječi i svako onaj ko pokuša na bilo koji način da kaže da je poslije holokausta bio genocid, nije u pravu, laži. Pazite, nije bitan broj. Jeste, holokaust je najveći mogući zločin koji ikad izvršen. Bošnjak nikad neće negirati holokaust. Niti je to kad nama palo na pamet. Vizental je član međunarodnog ekspertnog tima na mjestu broj 1 na kodete na naš web stranicu. Iako su četnici pokušali preko Bizeta i kompanije u Kanadi da nam upetljaju prste tu i da nas posađaju, ali nisu uspjeli i neće uspjeti. Jer mi govorimo istinu, u ime Allaha govorimo istinu. I borimo se za istinu, borimo se za pravdu. On je rekao, svako onaj koji izjednači ili ko kaže da je bio genocid posle holokausta nije u pravu. Zaista me čudi takvi ljudi. Međutim, kasnije, kada sam od Marijana Hajnala dobio dokumentaciju o Efraimu Zurofu, onda se vidi da je on plaćenik srpske nacionalističke politike, Srpske pravoslavne crkve
i Srpske nauke Akademija i umjetnosti. I onda nije čudo, nimalo nas ne čudi da je zajedno u istoj ekipi sa Mekenzijem, Trifkovićem, Trifunovićem i Parentijem i Bizetom, koji su se udružili da pokažu, da pokušaju svijetu reći da nije istina to što se desilo u Bosni i Hercegovini, ali im neće uspjeti, vjerujte se. Ne zbog nas koji to radimo volonterski, već zbog onih hiljada ljudi, stotina hiljada ljudi koji su dali svoje živote da bi Bosna i Hercegovina i da bi bošnjački narod opstao. No, oni neće nikad uspjeti. Uzalud je, oni mogu nas sikirati malo i mogu nam oduzimati neko vrijeme u našoj borbi prema drugim stvarima koje bi trebali da radimo, jer se moramo sa njima obračunati, ali nikada neće uspjeti. Istina je totalno na našoj strani, to smo rekli u deklaraciji. Zašto se ne bojimo nikoga? Mene ljudi su, evo, sjede ovdje neki, pitali su me neki, da li se ti bojiš svoga rada? No, ne bojim se zato što radim u ime Allaha za istinu i pravdu o našim zločinima. Zašto da se bojim? Ima još mnogo stvari. Ovdje sam ja pripremio 15-20 stranica, neću čitati naravno to. Možete vidjeti na web stranici instituta tekstove koje objavljujemo. Želim vam reći, pozvati vas, ovako ljudski, prijateljski, bratski, islamski, bošnjački, kako god hoćete, da nam pomognete, da dođete, da se pridružite našim aktivnostima. Jer zaista mi imamo tim, odličan tim ljudi u Institutu za istraživanje genocida Kanada i posebno mi je drago da tu imamo mladih ljudi, naših ljudi koji su završili fakultete i koji su se nama pridružili. Da ne spominjem sada imena, zadnji put sam spomenuo 5-6 imena, pa se onda ovi neki drugi naljutili, koje nisam sve rekao. Da sad ne spominjem imena, ima ih više od 20, ja sam ponosan na njih. Ja ovo radim zbog njih. Jednog dana će oni ovo voditi, vrlo brzo ćemo dati njima da oni to vode, mladi ljudi koji su zaista dali sebe i koji daju sebe u rad Instituta za istraživanje genocida Kanada. Dr. Čekić mi je rekao da vam kažem ovo, krajem ovog mjeseca Institut za istraživanje genocida Univerziteta u Sarajevu slavi 20 godina postojanja svoga rada. Oni su za to najveće, za tu svoju godišnjicu, za taj svoj najveći jubilej, planiraju veliku akademiju, bit će pozvana mnoga svjetska imena iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda. Oni dodjeljuju posebnu povelju za doprinos istini o agresiji na Bosnu i Hercegovinu i tu povelju pod brojem 1 sa jednoglasnom odlukom kompletnog upravnog odbora instituta u Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu je dodijeljena na našem institutu u Kanadi. To je velika stvar. Zaista ovo mi je dužno da se zahvalim tom čovjeku. To je naš vizital, profesor dr. Smajl Čekić. Ono što mi radimo ovdje je minijaturno koliko taj čovjek radi, koliko taj čovjek napiše i koliko taj čovjek se napada u Bosni i Hercegovini. To je zaista jedna legenda, živa, hodajuća bošnjačka legenda koja i kad spava misli o istini i pravdi. Zaista jedan veliki čovjek i drago mi je da je nekoliko puta bio ovdje kod nas. Nažalost, volio sam i njega da pozovem 1. marta da bude gost, ali on će biti u New Yorku 1. marta. Ako Emir Suljakić bude dolazio 1. marta kod nas, onda mi nećemo moći ići tamo i neće ni on moći doći vamo, nećemo se moći vidjeti. Ali sigurno iskoristit ćemo drugu priliku da nam ponovo bude gost, jer on kad god dođe ima mnogo šta da nauči. Na kraju želim da se zahvalim svima, ima vas ovdje mnogo koji sjedite, želim evo javno da se zahvalim svima na velikoj podršci koju dajete našem radu. Dovoljno je ono što lajkate, ne treba ništa drugo. Dovoljno je kad me zovnete i kad popričamo, dovoljno je kad date informaciju, imamo i te stvari o kretanju četnika Toronto. Imamo takvih informacija.
ljudi koji su počinili zločin u Keratermu, slobodno žive u Torontu, imamo i spisak ljudi, imamo kontakt sa vladom Kanade po tom pitanju. To je malo ozbiljna i teška stvar koja traži i financijska sredstva i mnoge stvari, ali i dobivamo takve informacije i hvala vam na tim svim informacijama, hvala vam na kompletnoj podršci i nadam se da ćemo zajedničkim radom doći do našeg cilja. Imam i u početku rekao, trebamo imati cilj. Mi imamo cilj, to je da svijetu kažemo da istinu o agresiji i istinu o genocidu i da dobijemo pravdu za žrtve. To je ono što je vrhunski i prvi cilj nas ovdje. Znači, nije dovoljna samo istina i pravda ovako na papiru, no ona mora biti naučno, istraživački, sudski temeljena. Te kad to uradimo, onda ćemo reći da smo uspjeli. I kad pravda bude zadovoljena za žrtve. Jevreji dan danas od Njemaca dobivaju reparaciju. Zbog čega smo mi Bošnjaci narod drugog reda da mi ne možemo imati reparaciju? Možemo. Moji prijatelji i prijatelji možemo i tražćemo da imamo reparaciju. Pogotovo Srbija hoće da uđe u Evropsku uniju. Daju joj olakšice, zamislite. Umjesto da kažu uđete u Evropsku uniju kad se izvinete Bošnjacima i kad platite reparaciju Bošnjacima. No, nikad to neće reći. Ja, to je žalosno i zato ja kažem, mi živimo u takozvanom svijetu, takozvanoj civilizaciji i takozvanoj Evropskoj uniji. Sve je takozvano. Svi su oni krivi za našu tragediju, uključujući naravno agresora, ali uključujući i one naše koji su pomagali i dan danas pomažu agresoru. Na kraju, ja molim da ovi ljudi koji vode Bošnjake nas danas u Bosni i Hercegovini ne prođu na izborima. Molim Allaha za to, a molim i nas sviju i sve Bošnjake da konačno se opamete. Izaberite. Gospođo, neka izaberu Emira Suljevića. Neka izaberu Emira Suljevića čovjeka koji će se boriti sigurno za naše interese. I mnogi druge. Nije Emir jedini, ima njih još mnogo. Ne mogu doći od gospode do izražaja. Da ne nabrajam imena, a znaju se ta imena. Hvala vam mnogo. Još jednom, mnogo vam hvala na podršci i ja se nadam da ćemo i u buduće imati vašu podršku. I hvala vam što ste došli danas. Ovo je historijski datum, jer odavde mi je potekla ideja da 9. januar bude dan početka genocida. Prije godinu dana, evo sada smo tu